जगन्नाथ हरि बोला हरि बोला हरि हरि बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि हरि बोला हरि हरि बोला अदश्चमूल्यानि संततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्यैय तथोपलभ्यते नातं न चार्जिनं सम्प्रतिष्ठा सुविरूढमूलं असङ्गशस्त्रेण दृढेन तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् न निवर्तन्ते गुह्यः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा निर्मानमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्यादिनिरोधकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ते सुखदुःखसंगच्छन्दमूलापदमं व्ययं तत् न शशाक न पावक जतगत्वा न निवरते मनश्चायं विषयानो प्रसेवते रामन्तं स्थिता वापि भुञ्जानं भगवानि सोमभूत्वा हरि बोला हरि हरि बोला हरि हरि बोला सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टमतस्मृति ज्ञानम् अपोहनं च परमात्मा तिदारुतं यस्मादिचरमतोऽधिकरदापि चोत्तमा अतस्मि लोके च वेदेश्च मामेव सम्भूतो जानाति पुरुषोत्तमा इति गुह्यतमं शास्त्रं इदमुक्तं भारत ओम तस्दिति ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कस्तूरी तिलकं ललाटपति गोपेश गोपिका कृष्णाय वासुदेवाय हरये श्री जगन्नाथाय नमः श्री बलदेवाय नमः श्री सुदर्शन देवी नमः श्री सुदर्शन भगवान नमः श्री सुभद्रा देवी नमः